دما باش بێت ئەم شەوانên هێژا و برێز ئەزاد لە ئەحمەد مەزێگەشتان و چیان جار کێژۆرە پێشکەش بکەم فەرموون دەستپێکێدا چەند سەرنووچە شەر و پەفچوون ناوبەرە چەکدارên Daesh û YPG li başûrî Kobanê germtir diba. Sibê navê serokên nû yê hevpeymaniya niştîmaniya opozisyona Sûriyê tê ragihandin. Welatîn bajarê Dêrikê piştgiriya xwe ji bo ragihandina dewleta Kurdî didin xuyakirin. Grupên opozisyonê li Bakurî Sûriyê hêzekê ji bo parastina bajarê Helebê ava dikin. Sendîkeya mamosteyên opozisyonê li bajarê Entebê Tirkiya hat damezrandin. Cardî Slav, şer û pevçûn di navbera çekdarên Daişê û YPG li derdora gundê Konaftar yê başûrî bajarê Kobanê derketin. Di encama wêkê de sih û neh çekdarên Daişê hatine kuştin. Her wiha di encama du teqînan de ku li xalên kontrolê yên YPG çêbûna û şerekî giran li gundê başûrî Kobanê wek Evdokê û Esserê û Kork ku têda şeş şervanên YPG jiyana xwe ji dest dana. چەکدارên Daişê hewldan got êrişî gundê Konaftar ên başûrê navçeya Kobanê bikin. Lê hêzên YPG bersiva wan dan. Di encam de 39 çekdar hatin kuştin. Her wiha du şervanên YPG jiyên bi serpartiya PYD de canê xwe ji dest dan. Komek çekdar ên girêdayî Daişê şeva din. Bi çekên giran hewldan êrişî gundê Konaftar ê başûrê herêma Kobanê bikin. Lê hêzên YPG bersiva wan dan. Di encam de şer û pevçûn di navbera şervanên YPG û çekdaran de derket û şer nêzîkî 7 saetan dom kir. Her wiha şervanên YPG gelek çekên wan desteser kirin. Li gor Enefê hinek ji çekên ku hatine desteserkirin evin. 10 keleş û 500 guleyên wan, 3 çekên PKC û 2 sandûqên û 500 guleyên wan. 2 çekên RPG û 6 topên wan, 40 cercûr, 12 bombeyên destan, dûrbîneke şevê, 2 çifte, 3 motorsiklet û çenteyekî tenduristiyê. Çavkaniyên nêzîkî YPG diyar kir got çekdaran di êrişên xwe de çekên giran wek tank top hawin û doşkapkar anîne. Her wiha du şervanên YPG yê bi navê Şoreş Girêspî û Mihemed Şêx canê xwe ji dest dane. Di encama du teqînan de got li xalên kontrolê yên YPG li başûrê Rojhilata Herêma Kobanê ya Rojavayê Kurdistanê de çêbû û şerekî giran li wê navçeyê didomê. Di encama teqînê de 6 şervanên YPG şehîd bûn. Çavkaniyekî ji navenda ragihandina YPG li Kobanê piştras kir. Got duh komyoneke got ji aliyê Daişê ve hatibû bombekirin li rêbenda YPG li gundê Ebûsirî teqiya. û di encam de 4 şervanên YPG şehîd bûn û çend şervanên din jî birîndar bûne. Ji bo vê jî şehîdên teqînê û şer û pevçûnan gihişte 6 şervane. Çavkaniyê her wiha got duh jî li ber rêbenda YPG li gundê Korek motorekî bombekirî teqiya û di encam de tenê swarê motor ê bi ser Daeş hatibû kuştin û têzanîn negihişt şervanên YPG. Efserokê PYD Salih Muslim ragihand got endamên Daişê yên êrişî Kobanê dikin di ser axa Tirkiye re derbasî navçeyê dibin û got Daeş li Tirkiye ji hineksaziyên dewletê piştgiriye werdigirê. Derheqê êrişên li hemberî Kobanê Salih Muslim ji televîzyona Mêd Nûçerê axivî got êrişên li hemberî Kobanê êrişên li dijî tevahiya Kurdistanê ne. Bi van êrişan dixwazin me teslîm bikin. Lêbelê em li ber xwe didin. Muslim dazanîn jî got ji 3 aliyan ve dor li Kobanê hatiye girtin û aliyekî wê ji sînorê Tirkiye. Muslim ragihand got tevî sînor bi temamî girtiye jî endamên Daişê yên di şer de birîndara dibin Tirkiye û li wir tên dermankirin. Hevserokê PYD Salih Muslim diyar kir got çekên di êrişên li dijî Kobanê de tên bikar anîn, çekên ji Iraqê hatine anîn. و برنامه آرک بهار درویش.
جوینا کوالسیۆنا نیشتیمانی ئۆپۆزیسیۆنا سووریە تا سبا ڕۆژە چارشەمبێ لە ئستەمبۆلێ بەردەوامە بە سەدەمانە کۆکیên di navbera endamên beşdar di hundirê koalîsyonê da hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê li ser malpera xwe ya fermî ra gihand ku tê pêşbînkirin siba navê serokê nûh yê koalîsyonê bêra gihandin. Li gor nûçeya malpera koalîsyonê ku ev civîn hat paşxistin bi sedemana kokiyên di navbera nûnerên aliyên beşdar di hundirê koalîsyonê da û navên heta niha diyar û gelek deng li ser têkirin Hadîl Behra, Salim el Muslit û Muweffeq Nêribiya. Ev civînên koalîsyonê siba dikeve roja xwe ya siyem da û tê li darxistin ji bo helbijartina desteya serkird û siyasî nû ji bo koalîsyonê. هەروەها پەیوەندیên کوالسیۆنê bi حکوومەتا demkîra. بەلێ تەمشەوانên هێژا هەر li ser berdewamiya civînên koalîsyonê li bajarê Stenbolê niha jî Hewas Egîd endamê koalîsyona Sûrî bi me re ya serhêla telefônê. Dem baş kak Hewas destpêkê da ev sê rojin civînê wa berdewam dike ka heta niha hûn gihiştine ku derê û çi têde dikin. دەم باش ڕاستی ڕۆژە وردە جوینامە شەشێ مهێ دەست پێ کرد هەنێک حالێ ئەساسی سەر جێدۆرعەمەلێ هەبوون ما دەست پێ کرد ڕاستی هەنێک گفتوگۆ سەر هەندرێ سووری دە ئەساس هاتیەکردن ئەمژێ خلاص بوونە هەنێک تێکلیێ سەرۆکێ هەرپەیمانێ ئێژبەری نها هاتیکردن و کارێ ji derve êkirî ewî jî pêşkêşî civatê kiriye guftugû ser hatiye kirin her wiro karê emana giştî ya hevpeymanê ew jî guftugû ser hatiye kirin wek hûn zanin ji berî niha jî me ji kenalê were danîşandan hinek kar metkir ser pêkanîna nîzamek daxilî و رنجك ام هالبيمان البر حالك مؤسساتي لبدن براستي او جي هنا كار تيكرن سر مسألة كوميتا مالي آهاتي تشكرن اوه كاري رنجك بلابوكا مالي بيشكيشي جواري بتي او جي گفتگو سر هاتیه کردن خلاص. لك حواس هل بجارتني سرقاتية ائتلاف جبرت وتأجيل كر وهناكي باش خست. لا بيجم بلكي نقطة خالة أول الجوات ده جوات حمو گفتگو سر خالن پیشیامه گفتگو سر وريكرن أو نا تأجيل قبل الجيخة تيده هاتي هي الدم نبها ده حتى انتخابات تشيبه جبروي تيجي هي النقانة أم الجدول عمل ده دمشن وما تخال تأجيل نركرنا اللي بالي كان جان بهاني أم يان إيشف إيفاري هك أم قفتوغو سر نظام أساسي هالقيماني أم خلاص بكن أمي يعني انتخابات كاك حواس يعني نبجيب جيكرنا ليستا كار يعني أو بوسة دما سركك وصبيوي هالبجارتن تشيببن يعني ما بس تجي أفا والله يعني جدول الأعمال هج أم بيجن يعني نتنفيذا وين جيب جيكرنا وين أو بوسة دم أو بوريجر كو إن هالبجارتن سركاتية إن تأجيل بكن هناكي نعم يا از دبيجم از نولو دبيجم نهات يا تأجيل كرين از دبيجم خالة هاتي جدول عمل هاتي بيشكش كرين جواتيرا او جبري ده هالبجارتنا سلوك دستا سلوكاتيه الخالة خويا هشتي ونهيدا هاتبو وبراستيجي هي ام تيدد ماشين ام نقانا خالة هشتي ونهي الدم خدا وهالبجارتن تشيبن بلقي هناك قفتوقوها هناك نارين هنا توافق اكثر شيبن دكت لهنا د قائمه قالم ناولي بكن هنا هالبجارتنيرا لي هي وقت بيجي يكش واجي نهات يتثبيت كرن بلكي رانجا قفتوقود بيسر توافقه كل هندريها فيمانيرا سر دستا سلوكاتيه لي هي ام نقهانوي حتى البجارت شيبي بله يعني حتى نها كتله سياسيه دناف كواليسيون دا او هي تري كفتن دنا برا واده چنه بويا لسر سروكاتيه
حتى انها وقت قال بيجي دنا هنا هذه البحرة وموفق نيربية او هردو ناب مطروح نسلوكاتيها قيمانيرا وجريني واجي هركي هناك ناب مارنا بدستا سلوكاتيرا ليه هي تتوافق سلوات شينبوا وبداويجي وقت توافق نشيبه الدمه البجارتني دوه البجارتر شيبه وبهترين دنقابيني او جيخا بقريل اندري دستا سلوكاتي بله كاك حواستنا كوكيدنا برا كتلة سياسية جنبيجن هاي لسر نافك وجي امين داريا قشتي بقري تشتكي له هاي ناف اوبوزيسيون تحت فيغافي براستي از تقارن بيجم كتليش بري ناف يعني كتل حموجي نا وكتل هي بهبرنا تاني كتلا سرهرف كتلا انجمان اجتماعي كردية كتلا ديمقراطية بشك شوال بيالية بشك شوال بيالية كتلا انجمان اجتماعي سوري بشك شوال بيالية بشك شوال بيالية كتلا صباح اوجي شوال قلكي هندك ما وهنا هركي واب آليكية يعني كتلا تاني لسرهف حتى ايرو كتلا انجماني اجتماعي كردية. بله وجبلي صباح جنبيجنوي هالبجارتن تشبنت روجنا دي هنا وكو ان جيفينا رزيادة تربكن. باوريه مدى اف رانج تديت و باوريه مدى از تخمين كم و روجا جديد زيادة ترب سرجبات. بله قالك سباس حواس عقيد اندام كواليسيون شماليا سوري جستنبولية مربوي سباس. لسروان بویرین ویداویه لروج آوا باشوری کردستان به تایبت مجاره سرخوابونا کردستانی تفگرا چک سازی جوینک لباجار قامشلو درخستن نوچگهانی آرکه لباجار قامشلو را گهاند که دو تفگرا چک سازی و با آمدبونا برپرسن انجمن اجتماعی کرد لسوریه هروها هجمارک مزن جکسایتن روشن بیرین عرب و آسوری و رخصتنین جواکا سویل جوینک لدارخستن دجوینه ده چند خالن سرکه هاتن گوتو بشکرن وک آیا ویره کفتنا سایک سپیکو وره هلوشاندن و گله کس ویره کفتنه شرمزار دکن هروها کرد کسین هری ضررمند بون جه ویره کفتنه نوچگهانی آرکه دیار کر کود جوینه ده نرینن همو آلیان لسر رکفتنا سایک سپیکو او بو که او رکفتن هاتی هلوشاندن پشتی رخصتنا داعش هاتی دامزراندن درباره داخوازا کردستان سرخوبون خوا و مافی کردان او داخوازه نوچگهانی آرکه دازانین کنرینن همو آمدبویان لسروه که ارینی بون لهرما جزیره روج اوای کردستان یاسایا گمرک آلیه دستهلاتدارن و هرمه تگن گشکرن سروک دسته جیبجیکاریا کانتونا جزیره اکرم حسو و هر دو جیگرینوی لگل سروک دسته دارای رمزی محمد و هر دو جیگرینوی جویان و یاسایا گمرک یا جزیره گن گشکرن بکو دما پسند کرنا و پروژه یاسی اشکر بکن دسته جیبجیکاریا جزیره یک جد دستین ریوبریا پیدیا و داویا مها چلیا بوریدا هاتیا آواکرن انجمن اجتماعی کرد لسوریه که چند پارتی و رخصتن جوانان پیکته اعتراف به کانتونن پیدیناکا و دبیجن او ریوبری و کانتون نروانو بله تمشوانین هجا هر لسر و بابته انهاجی هوشنگ اوزی روزنامه‌وان جی بلژیکا بریا سکایپ مریا دم باش کاک هوشنگ دست به که دا ام بین یکم پرس یعنی کانتونا جزیره هر روزک آیکنا هن بریارا در دخیک جوا دو لشکر کرنان چار بون هم دبینن کو بریارا گمرک در دخی یعنی وقت بریارا جاری کانتونا جزیره تچاوت خوینه و روزنامه‌وان كاك هوشنگ كاك هوشنگ دنگیتا نزل على
بله ببهورا امی هول بدن جاردی الآلیتا وگرن لسر هیلا سکایپی مجاره سرخوابونا کردستان او دمکا بویا مجاره هری سرکا یا مدیان جیهانی اوناف خوی و گلک نرینن جدا لسر ویکی پیدا بونا چج آلیه ولاتن روش آوا یان ولاتن جیران یان کردستانی خلکن روش آوای کردستان جی خواستن نرینن خواه دوی درباره ده بدن خویا کرن و هاجه آرکر آخوین بريارة راجعندنا سرخبونا كردستان بريارة كبيروزة جبرتكو أف بريارة هني خونكي جالي ماي كردرا وأم بينن أركا كنتوية همي كاس وهمي عالين سياسي وهمي خورت وجوان فيش دوانيا في بريارة بكن أف بريارة تمنيوي خوينا صدي هزار شهيدين كردابو وشورشة وتكوشينا كدولريش وصدي صلاة تكوشين وشورشة هني بردوام كر حتى إيرو أم جهان في رادا هنيك وأم في بريارة هنيك وأم بريارة هني بيستاندن أم بينن بريارة هني ديسانة دوبارة كم بريارة ك تخواستنش همي كسي وش همي جلي كرد بشتوانيا في بريارة بك وهالوست خواب دي ديار كرن وأم كردستان كآزاد وسربخوا ویده می هده ببین. ایرو امتکارن بیشن هرما کردستانی ده روشکه و قیناقه که دیروکی را در باست به. جبرویجی جهر وقتی بهتر و پیوستی به پشتوانی و پشتگیریا گل کردستانی لهر چرپارچه کردستانی کو پشتگیریا وی بریاره بکن و پشتگیریا سرخبونا کردستانی بکن. والله اوا خونا ملتی کرد حمویه. اف اخا بخوینه هاتی آزاد کردن دوی سرخبونتی اف خونا متفایا ام حمود خوازن اخا کا سربخوا و جمعه ملتی کرد سرخبونا کردستان ره و ضمن وادا امجی ام بویقم اف خاکاک و هزاری شهیدا وک شیخ سعید و قاضی حمد و برزانی نمر گو خوینا فلسر به آخر رجانی دوی اف خاک آزاد به و ام حمود به خاکر اف بريارة سروك برزاري بريارة كقلكي بيروزة وكي هوالاتي كرد السوري ام بشتقريا ويدكن وام جيرا آريكارن وملت ما تشتا ام جيت خوازن حميجة جيرا بشتقريا بكن وآريكار بن لقور نرينا من نخونا حقيقتك يكش ملقراهش فقاخوا شكاخوا قدرا باكرنا كرستان ده الله كرنا دولة كردي ده خدا شيء كرنا برزاني نمرجي طالع حفكا ده قلت يا يكش أميد وهيفية من أوا از كردستان كسر بخوا وكردستان يك هرشار بارشا بكم يك آوا بكم أفهيفيا ملتي كرد جويد دمي حفانها أفهيفيا ملتي بله تمشوانین هجا ام دوگرن آلیه کاک هوشنگ اوسه روزنامه‌وان بلژیکا کاک هوشنگ دنباش دنباش لابریز بله پرسام ازش ترى دوباره بكم كانتونا جزيرة روجك آيكنا هن بريارة دردخي أو جي ده بريارة لشكر كرنا نتشاربو ونهاجي بريارة جمركي درخستيا توك روجنا فان بريارة نشاوا دخويني جا وكي برنسي وكي مبدأ جيان بيزاغون نابه بقانون نابه كيشان جفاك كيشان ولات كيشان دولت جبوك جيانا مروف تيكيا مروف ودولتي ودسلاداريه بريكوبيك بك بيوسي بقانونها هي لي قانون انشاوا وكي تيزانين حتى نها دسلاداريه روجافاي كردستاني دسلاداريه بيدي جي جنگشي جي دامستندنيه رابونا خو اغشتي شكل نها يستندن لورا حمو بريارين كو جوبيد سلاداريا هاني دركبن او جي جنگشي ودانستندنين جواكين ديمقراطيك براستي وقتي قانون دردكبن جواكا سبيل دبي هبش دبي شريكي بان قانونان جواك راغهاندن جنگشادك جواك بارتي ريخستين حمو كوملين جواكا سبيل تبليبان مجاري هاندبن مجارات تشيكرنا قانونا لنوكي دسلاداريا بيدش نشكي بمرد حس قانونكي واللشكر جبو لشكري وجبو ارتش بوين درت كذا قانونكي جبو جمركي درت كذا بيجيش كاب قانونكي جبو بارتيا درت كذا مثلا شيش كاب بيكو كسكي بحس بيترجمان دافش سر دسلاداريا بيدي كو اب دسلاداري بشي شكل تخوازه
روابونا خل سر جواكي فرض بك اللي مخابن نبي رنجي روابون نبي رنجي تي فرض كرن تي قبول كرن روابون بشكل كي شرعية تابعة سلاداريا هاني بشكل كي قشتيبه توافق قشتيبه لسرد سلاداريا وحمو قانون وزاغون وياسين كشفيد سلاداريا دكبر. بله يعني هجر ام بين للسر تواهيا ملت روج افا بقشتي بتشبان دورا وقفا برياران للسر وهيج اليه ام بيجن نيجاتيف او بوزيتيف تشاود بينك كوشنك وكي ازمونا دبكو يعني مرد كاره بهانه كي جفايده ببينه كتجربه او د سلاداريه دتنا يعني شوا اداره شوا ريبرنا جواتي شوا ريبرنا دولتي دس تجربه حمو بارتي ورخصنين كردستان سوري تنيه دبكو بالتجربه ليما دب يعني جرك بشكي فايده لجواكي قدار بك لكسين كو افرخنين ليتي كرين قدار بك بفيرنجي فرض كرنا قانونا جواكا دخلنا بان حكيه ناقوكي زي تردبن تنكار بمجبوري يعني بالجبر بالزوري قانون اخوات تشتي اخوة فرض بك يعني ايدي وكي تشيروكا دسلاداريا فاري بيوك تشيبين تشيروكا رجيم بشار اسد الشاب قانونك يردخل بالروج سباهي قانونك يردخل ولو نابر يعني جواب ببيرنجي نايم ديمقراطي وسردي ببي شوي هاني ناي تقص كرن ترخان كرن هندري جواك هيدا ناي تسكيخ كرن تبي اب جواك راح تيجي بنابي راس بشكل اورتها هي في قبول كرن ايريش لسر رجباي كردستاني سر حمو رجباي كردستاني نتني السلفيه دي ايريش كي جشتي هي جو اوبوزيسيوني جو ريجيم جو داعش جو حمو كاس جروشا رجباي كردستاني نرحتن دخوازن تبلهبيه الرجباي كردستاني شي بكن حق فيدي هي كو قانونا شي بكجبو جباكا هاني بشكل تنظيم بريخسن لنبي شكلي هاني جواكي يكجار دخل نافا جنجشة دخل نافا ناكوكسان دخل نافا رحتي قانون جبوكو جواك حد بك نجبوك جواك بيترتي خنافا أولوزي وكريتا بل كاكوشان يعني وقتها بريارة جمركة ياكو تيجن شكرنج عليه كانتونا جزيرة وكاربة أم بيجن هجر هنا كي بيجي رجع كردستان جقيران أبوري درخي تشتكي ولوها ببراياته از باورم نا ونبي رنجيبه ونبي مثلا كو قانون كمركي وروشا اقونومي وروشا ابوريا روجاباي كردستان و جي الوزيه درخ يعني شي بروبليم وي تشرسل بقنا انت يقولوا قناعتي مد يعني بلانك يجي جبو اقونوميا روجاباي كردستان هي قالوا او كسيكو وزير اقتصاد يانجي ريبري كوميتا اقونومي روجاباي كردستاني شو مؤهلاتي بهنا يعني وقتك قانون طرح دكن دبي ارجباك هاني جيب برس ابكسي كونها دسلداريه دكن دسل لسر دسلداريين ووزاره انا شو مؤهلاتي وانا بشي شكلي هاتن انتقاء كرن قال جوان غازيانا كفؤن يانا يعني بمسألة ببرني بدرجة أول كفاءات لازم إنه ولا آتي حزبي نكوامي مثلا فلان بارتية دندي خسرية ديمقراطيك أمراسي بكن أمني بكن سلوكي وزارة يعني وزير تندرستية يعني فلان كاس وزير فروردي معناه ما في قرجي هي ببرسكان أو قانوني كوكل هيدا أسايشة بباريس ما دام برپرسه آسایش دبیجه ام قبول نکن یکی کو چند گوتنا حقی آسایش دبیجه راست رئیس گرتنا آسایش ضروری گرینگ پیوست لی او قانون کو گلج آسایش ما آسایش گشتن ملکته معنی قه هناك تجاوزات ندري آسایش جیتنه که اب محاسبه به آسایش هانی جوی چهار کردن محاسبه فساد يعني بما انه قانون مساله اقونوميه فريق هدر ده شيء يعني فساد اكو هي جندليه اكو هي هل متى كسد بالمريبه صلاه يعني مش ملائكه كو قانون رقابي يعني شوفاندني يعني محاسبه ما ندبي مساله هان قشتي كورن برچاف در واسكرين حتى كو مرك عارف بيجه قبل ببريا هاني اولبون باوري وروابون اخو خلكي بتقبل كدن
بله يعني انها وك فابرياران دروشك اوارته ده هگر درد کevin روشاشتر کن هم تدنا بهتر او کسیگو سوده جه ببینه دبه قلبه قلی لوی دورده دجی يعني باش هگر نها ملت روج اوا سوده جه وک فابرياران ورنگري برايتا كين او کسیگو فيده جه دبینه اركاسينكو يعني مخابن دسلاداريا رخصتني تاني سودا جير دبين يعني ناكو جواب بشتي سودا جير دبينه نهاوي ايكونوميا هاني كام مرنزان يعني كا افرا شواتين افري كوش جمركتين افري كوش بترولتين افري جو غازيتين تجاره يعني شفافيات د ستاندنا فان فري هاني ده وبكودو دچين شواتين خزي يعني حتى انها مثلا بنكي مركزي هريما روجافاي كردستاني نهاتي فايده كرن ف وقتي قانون گشتيبه واتفاق گشتي لعباتنا كي گشتي سربان قانون نهان هبه كمالا سبيل جواكن كمالا سبيل هبشي وي حمو بارتي هبشي داخلنا فان قانوني هاني به البت و سوده گشتيبه وينا دسلاداريا رخصنا كيان بارتي كيان چند بارتيين در دوراوي فايده جوان قانوني هان ببينن قانون جبوك الدولة دسلاداري جوا گشتي فايده جي حمو همولاتي کارکر جودکار فقیر زنگین همو سودش بین قانونی هانی ببینن لمقابل لگور روشا هی اگر بهانه کی هر وزارت اف بهانه هانی نه قبول کرن کومرو روشا آورته آکو روجاوای کردستان یا سوریا روجلاتا نابین که دادشی اف روشا آورته دیجاری ناب بهانه کومر قانونا لسر جواب که فرض بکه وكيف اخوانا اجي قبول بكن قبول لكن برا كوشبر بن وكيكو برسكي اصايشي بفيدنكي داخيان كتابو بله يعني براياتا وك فان برياران دبيج هنا رحتي الجملات كو ادفج جهي خو بردنو كوشبر ببن وكنها تاني سرزمان يعني نسبب يعني زابجم كو مناني بفيدنكي سرزمان انه حامي سبب كوشبريه قانونين هانين بله ما بس يعني وك نوك برسك سرك يعني اوجي ببي السدمك كو ببي جهنا راحتي الجم ملتي دفري كو اوجي دفج جهه خبردن ما بس من جي افا قالك سدمن يعني نتني دسلاداريا بيدي بربرسياريا في كوشبريا حاليه تفقرا بارتي ويخصني كل شيء او بربرسن دبي اوجي في بربرسياريا خو بحسن روشاكو هي بيدا دسلادار اللي اوبوزيسيون يعني بارتي ورسنه خود بينن اوبوزيسيون او جي بربرسيان او جي بعروان بربرسياريا وان دبي مثلا دروشا كرو جاباي كردستان تيدار باسبه بعروان جي مثلا عن دبي او جي حساب خو بخوازن او جي رحنا الخوابكن كو اگر كوچ بريبه اگر فقير ديبه اگر بنفكرني ما في مروفا به چه روشاكو هي حمو جبار برپرسیاره ام جبار برپرسیاره نویدکار روشنبیر روزنامه‌وان روشا روجاوای کردستان به تباری برپرسیاری کی گشتی هي لب از جبر کو پی در سلادار برانی برپرسیاری لسر مل پیاده مرد کار بویرنگ بنرخینا بله گلک سپاس هوشن گوسه روزنامه‌وان بلژیکا تمربی گلک سپاس هفرز گشتی تفگرا جوانین کرد فارس محمد درباره نوچه کو اجانسا هوار و کانال روناهی بسر پیده و تفدمه بلاف کرنا کو اساشا پیده لباجار دربسیه کسا گرتنا کو پیرا آلاو و امرازن را گهاندنه و جلین لشکری لوگویا تفگری لسرا داخویان یک بلاف کر داخویانی محمد یاکو لسر مالپرا تفگری یا فرمی هاتی بلاف کرن هاتیا کو تفگرا جوانین کرد کس دکا گو تو پیوندیا ما بوان امراض و آلاوین را گهاندنه تونیا و اف کسی کو تلویزیون و اجانسا پیده و تفدمه بلاف کرنا نج نزیک و نج دوروا پیوندیاوی به تفگری را تونیا هرو هاد داخویانی دا هاتیا گوتن کو تفگرا جوانین کرد آرما و لوگوین اخواد هندره روش آوادا چاب دکا نه لدروی ولات و داخواز جه آسایشا پیده کر کو لپرسینک زلال درباره وی کسی ده بکا یکو دخواست اف آلاف بریا قاچاقی در باسی روش آوا بکا
پشتی دەستپێکردنا شۆرەشە سووریێ ڕەوشە کوردیژی لە ڕۆژئاوای کوردستانی دەست بە گوهرتنên بەرچاو کرد وەک vekirina barege û lê darxistina çalakîyan bi şêweyekî eşkera. Kuberînha bi awayekî nehînî dihat li darxistin û ev çalakî piştî destpêkirina şoreşa Sûriyê zêde bûn. Lê ev demeka ew çalakî lawaz bûna û xelkên bajarokê Girkêlegê vêkê vedgerînin çend sedeman. Kam pevdûre temaşe bikin ew sedem çina. Ji destpêka pêvxistina şoreşa Sûrî guhertinên pir mezin di civaka Kurdî de diyar bûn. Çê di asta rewşenbîrî û siyasî. Piraniya partiyên tevgera siyasî dest bi vekirina paregeh û nivîsingehê xwe kirin. Girkêlegê yek ji wan bajaran bûn ku hewl dida bibe sembola azadiyê. Çalakiyên van nivîsingeha pir dibûn roj bi roj. Lê mixabin ev demeka dirêja lawaz û qils dibûn çi di sikaka Kurdî de, çi di nivîsingeh û çi dwarê xwepêşandana de. Me xwest em bigihin sedemên sereke ji vê lawaziyê. Kestina daxuyanî da ku sedem ew koçbarkirina mezin ji ciwanan ji Rojavayê Kurdistanê û hîn ciwanakê girêdan bi nukokiyên siyasî ve û kesna nexwest bersiva me bidin û ev bû wekû tirsnîşanekê li cem tîma arkê. يعني إيرو وضعية ما قالك زحمتها معيشتي فجي وآليك دي فجي هيا بارتي ما أو دربونا فكري هفدو سياستها إيرو دربونا ناف غادا تهيلي حالك دناف جفاك إذا تشد به حالك يأس تشد به عدم تفاؤل تشد به يعني بلا مواقعي بين إيرو جفاك كردي بحاجتي يكيتيك براستي دناف بارتي سياسي دها هبي جبرقو أم جبي مرحلة بورن أم مرحلة جي أم نبهورين أمي قلق صعوبات تيدا بينن خاصة آلي خورتا إيرو أم زاربن جو جفاكا بوغازي بيشكتني بكنا خدا دوي آلية خورتافا قالكي مساعد. هناك كاري حركة وقت بيجي قوى سياسي كردي نشاطات عند هري ما قلكي لقيت زعيبوا. الآلية دي تيجي كوش بريك ما ظن شيء بوا خد بركت يجدر وج بو سببيش بو رزق لنا أبدا جي أنا جميعان وقت بيجي مكاتبة خد تفعيل كن أو قامدت كن نشاطات وابر دوام بي وأم وقت فقرجي يك جواب مسالين ما أساسي إيرو أم برنامج كي ما هي أم سرد مشين نشاطات إخوة استمرار كن وأم بيش بكفن وشي مسالي حتى قد خكرني جيب الجماعة مكارو خباتها سياسي كريد بنسها نظامك شوفيني ده وقت بيجيب دهيرو جامع كريا وشارتي كارو خبات وجبر ويجي أبدا أم خبات أخوة أمي بردوام كنت إذا وقت تفجرة شخصي وقت مجلس الوطني الكردي وأم روجا جينا نقاش بين. يعني نشاطات شو ما تننا نشاطات لأنه معيشة زحمة بوية يعني شباب بشكل عام ملبوكن بمعيشته. إيه بلا ولسر أبي بكهرباء يعني أنا أم خوف نفسي خوف أنا ما تزانن مشلو بكن جو أم تخازن بحضرين نشاطة كيرة أو محاضرات كير ندوات كير تبي بين أم ببساطة تشتيت فكرة كابي كي كهرباء ورا كا لوازم ما وبيك بين بيك ناين معيشة زحمة بويه فبشكل عام إيش عم حمكة خورتا حمكة بويك أم إيش أف متطلبات ما بيك ناين أم مبين نفسها إطار ما في بين أف إطار معيشة زحمت ببیش کنندن. لاوازیا چالکیان دیارک و گریدا یب کوچبارکرنا جوانان وج روجاوای کردستانی و ناکوکیان سیاسی و نیکریزیا جواکا سیاسی. برزان حسین تلویزیون آرک ترکیلگی. بله تمشوانین هجا هر لسر ویم جاری و راپورتی کنها جورها تخویا کرن نهاجی لسر هلا تلفون عبدالرحمن گلو اندام مکتب سیاسی پارتای کیتی کرد لسوریا جگر که لگه مریدن باش کاک عبدالرحمن دم باش سلام و ریز سپاس دەستپێکێ دا اون وەک پارتیە ئەنجومەنان نیشتیمانیا کوردی اون چ دبینن ئەو سەدەمێ ڕاستوخۆ کە هشتیەک و لاوازی بکەوێ ئەو چالاکی خۆرتا بتایبەت ئێرە و شەنبیری دە هەندرێ ڕۆژئاوای کوردستانê بخۆدا کو لاواز بوونا. سپاس ji bo vê pirsê ev pirsek gelekî giring e bi rastî Kriza Sûriyê em bizanin dest pê kir wek şoreş yani kriza Sûriyê dest pê kir şoreş ji berî bêtir ji 3 salan milletê me bi hemû xortê xwe keçê xwe ciwanê xwe çalakvanên xwe siyasî beşdarî vê şoreşî mixabin tevgera me ya siyasî bi partiyên xwe ve nikarîbûn xwedî li armancê wê derkevin yani 3 sal ji
جیانا به کریزای و ما نکاری ام پرورده بکن لگوری به قناغا شورشگیری او جی صدما اساسی بود صدما سرکی بود و خورتن ما وچبر منکاری ام پرورده بکن لسر نرین شورشی لسر داخوازن شورشی لسر بدوین شورشگیری منکاری به او منکاری بو اموان پرورده بکن از بیجم بلکه ام صدما سرکی بو کو خورت ما نیوی پنابر بون و ام سبب پنابریا دین فشیبون به قناغی اجعل يكي دي كاك عبد الرحمن تنابيني اف قيران اف ناكوكي دنافبرا هردو انجمنا دا دنافبرا بارتيا دا كوبويا سدمك سركه او جيكو هشتيغو خورت دوري چالاكي خوي روجانه بكمل روش اوای كردستاني اف جنا سدمك براياتا ازوی براستی ازوی نابینم صدم ام وکی پارتی وکی انجمنا نشتیمانی ام خواب بخواه لخواه خودی در نکتن من نکاری ام خواب بخواه آوا بکن بری ام هرن آلیه دی بری ام هرن جم انجمنا روج آوای گل نا بله السدمي وتشبون كاك عبد الرحمن اون وك انجمن يعني وك نهاتا قوت اون بخوا ونكاري بو ان اداره خبكن سدمي فيكي تشبو يعني لوازيد كو دريدبو او خاله ضعيف خاله ضعيف ام وكي بارتي ام پرورده قناغا كevin بون من نكاري قناغا نو لقناغا شورشگري خودي در كevin يعني ام اعتراف بكن باشا يعني ام قاربن اعتراف بكن ام قاربن لغلطيه خو درك وقت لغلطيه خو ناز بكن شاشي خو ببينن باشا ما ام نيفي قناغي بون ام نا اماده بون جوي قناغيره وما نكاري ام خو ادم اماده بكن جوي قناغيره مخابر بله جاليه كي دي قالك اوفيسوا هاتن قرتن اون وك بارتي كي دي هروها اي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا افيك باندورا خو كر لسر تشالاكين و يعني هاجر تبيني او نسد مجي تتشاوز بيني دوی بواردا از دو قازم وان كرياني روجانا لدجي ملتي شرمزار بكم ولدجي چالکوان و سرکردین سیاسی از شرمزار بکم و از آزادی بدران مستورد خوازم و از شرمزار دکم ریلی گرتنا سکرتیری ما دو بسر سینوری سیمارکا و از دبیجم وک اف گرتنا نویسنگها براستی و باندورا و هبه و لسر چالاکیان و هبه لبري قناغك جفي قناغي زحمة ترد مكاري فدكر از دبيم اذا قرتنا اوفيسا وي نبي بروبلمك مزن امي كاربن كاري خو بردوام بكن جبر بروزيسا سياسي امي جي فنقرن حتى دوناب چار ديوارا دجيبي امي هر بردوام بكن ادخوازم تشتكي بيجم ام قناغا ايرو الباشوري كردستاني هاتي رو و ایرو پیدا وی قناغا سرکفتنه اجمرا يعني ام بلكي هيفيه ما خوارتر بن بلكي ام لاوازن ايرو لروج بروج بلكي هيفيه ما خوارتر بن ام دبي امي قاربن قنا سبي امي قابن باشتر بابش بله چاره سری چکاک عبد الرحمن برایت هگر اون بهتر چالکی خوالی روش اوای کردستان بهتر و باشتر بکن اون بهتر پیش بخن چاره سری اوا بدگری انجمن اجتماعی کردی چاره سری بدگری کارگیر کرنا يعني تفعيل مجلس وطني كردي سوري اف مجلس اف انجمن دبي بيت تفعيل كرن دبي همو اندام لغوري هيزا خوا لغوري اوتا خوا لغوري اندام خوا تمثيلا بكن تمثيلا سياسي دبي هيئات وقت دبي هيئات في مجلس تفعيل ببن بكاري فرابن هيفي ودا خوازن ماد مجلس اون كاك عبد الرحمن اون جفينا درباري في كي انها امدد زكنكو جاردي اون لهف دورونن وافتشتي يكون هاتا اني لسر زمان اون جنجا شبكن هل بس اون بجهن جار سريه كي درباري في كي بلي اما لهف دورونن ام وكو مجلس لهف هفدي بينن وكو بارتي ام هفدي بينن ام هر وقت بي ام ديتنجي بردواما وجوات جي بردوامن ام حموجي وقت بي
اتفاقك هيك وام في مجلس التفعيل بكن وباري ويدين نسلم لي جبل روجانو بله گلک سپاس عبدالرحمن گلو اندام مکتب سیاسی پارتی کیتی کرد لسوریا جگرکه لگه بریا سکایپ گلک سپاس وزارت درویا روسیا را گهاند روسیا آلیگری کیتیا خاک عراقیا لدما عراق پارچه ببا و دم دولتا کردی دور آواکرن آلیگری وزیر دروی روسیا و نره تایبت ی کشکا کرملنه لروجهلاتا ناوین میخائیل بوغدانوف لسروشا عراق دیار کر کو اگر خستنین تروریستین من داعش لعراق پارچه بکن و دمه کردستان سربخوا و هنک بکاتین دن ده درکون هولی لگوری آژانسا رای نووستی یا روسیای که دوی حکومتا سروری و یکی تیاخاک عراقی ورگرتن و ها گوت جبر ایریشن تروریستان نتنه لعراقی لبلی لهنک ولاتین دن ین روشلاتا ناوین جی دبا که هنک دولتین اسلامی درکون هولی میخائیل بوغدانوف دبیجا که داعش نها لعراقي خلافة اسلامي راگهانديا و ده هول بدا لسوريا و فلسطين و لبنان و اردن جي باندورا خوا نشان بدا بسدما روشا خراب یا خوندنه لهندر و دروی سوریه هجمارک ماموستین سوری لباجار عنتابه ترکیا جوینک لدار خستن لگور آگاهین هات نبدس خستن کو نزیکی 200 ماموستین سوری لباجار عنتابه ترکیا جویانا جبوگو تو بشکرنا روشا خوندنه و ماموستیان لهندر و دروی سوری د جوینه دا ماموستیان بریار لسر دا مزراندنا سندیکیا ماموستیان دبن ناوی سندیکیا پروردهیان اجتماعی یا سوریه هاتستاندن هروها د جوینا دستیا اداری یا کوج 12 کسان پیکته هات هلبجارتن و د هندروی دسته دا دستیا سروکاتی جی یا کو ج 5 کسان پیکته کو د ناوان دا ماموسته کورجی هيا هات هلبجارتن بله تمشوان هجا هر لسر في سنديكيا كول باجار عنتابه لتركيا هاتسي آواكرن نهاجي أحمد حسن اندام دستيا سروكاتيا سنديكيا ماموسين اوبوزيسيوني جا عنتابه بريا سكايب مربي دنباش كاك أحمد دسبكي دا يعني اجبرتش وأب السنديكا آواكر سدمي ويساركت شبون دنباش إيفارو خير بيرج دورا ومشتمشوان نورا سباس البي تظهر عند الممثلين السوريين والهندرو يقول دعوة أن تظهر جنا تصحيح أوراقي بكروريا عند الصحفيين الهندر في تظهر جنا دا دندر صندنا برامة مساعدة كيتو وجدوا إنه سنديكاتي بنافي في ممثلنا كيف يضربوا ووقت لسان حالي وان يعني كان بنافي وان بيشتغل الجم وزارتي. بله كاك احمد يعني افا سنديكا كونها وافاكري نرتيا حمو ماموستين سوري يعني اوبوزيسيون ديكي عنا وخدي انا اذا تري تسد ماموستاحب ويدندر اف جي اك وامتدا ما كونجوري تشيكريا جهني دغرات ذهبين وجهني اليام تذهبون وجهني وقت بيكاتين سوري كشة تذهبون بله ام لهبدور جسن استاندن تشيبيل سربو ام تنديكات تشيبكن ام رولشتن ام وقت دوزدكت ام هاتن البجارتن وقت حقيقة إيجارية منع ذكر هاتن البجارتن وجهندر هلتوزدكت سناجي بينك سركردايا غير سنديكي بكي بله جناب وين بينش كاتنا فرمو كونغري وي دامزرينر هجمارا ماموستي كرد هجرن بيجن ايتي دا آمده بون هجمارا وانسكيش خاصي هابو والله مخابن ماموستين كرد قلتي كيمبرين يعني ام بيجن دور سي شهر هابو بله يعني جبرت شاف هجمارا كيم كاك احمد والله
يعني نظام دبیجم يعني اب کسیگو کنگر دامزرینر او کسی آمده بو بون هجمارا و ابو يعني بشويكي تواهي ما مستي كرد ابو هجمارا دبیجم بلکی هنک مستين كرد هين وقت دبیجن يعني قوتنا خواهي نقوتن يعني بله قالك سباس احمد حسن اندام دستي سركاتيا سنديكيا ما مستين اوبوزيسيون جعن تابت مربو سباس. إيريشن بالفرين شرين رژیم ببرمیلن تقینر لگلک تاخو دورین باجار حلب بردوامن لباجارو که اخترین دنبرا کومن داعش و چکدارن اپوزیسیون دا شر درکت و چکدارن اپوزیسیون ایریشی خالا کنترولی یا هزن رژیم اسد لباجارو که خناسین کرن و خستن بن کنترول خدا کد انجام ده هری کم 20 ولاتین سیویل جیانا خوش دستانا بالفرين رژیم شبابوری حتی وسبه ببرمیلن تقینر و روکتان ایریشی تاخن حلبه کرن ده انجام وان ایریشان دا 20 ولاتین سیویل جانا خوش دست دانا و بدهانجی برین داربونا و گلک مالن سیویلان هاتن هلوشاندن لگور مدیای چکدارن اپوزیسیون ایریشی خالک کنترولی یا هزن رژیم لنزیکی باجاره که خناسیر یا کو دکوال روشلاتی باجار حلبه کرن ده انجام ده او خال کنترول کرنا یا کو هاتی کنترول کرن جالیه شروانین اپوزیسیونی بام و هاتیا بدست خستن و گلک لشکرین رژیم هاتن کشتن جالیه که دن و کوالسیونان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه را گهاند کو پشتی هزن دولت اسلامی العراق و شام داعش پارزگاه درا زوری لروشلاتی سوریه کنترول کرن نها هزن رژیم اسد خوشبو ایریشکی جه پارزگاه حلب را آمده دکن. کوالسیونان اجتماعی داخویانیه که دا کل سر مال پرا فرمی ائتلافی حتی بلاف کرن بردفک فرمی یا اپوزیسیون لوئی صافی را گهاند کو هفسنگی و هفکاری که زلال و دیار دناو بر ارتش آزاد و هوالبنداوی داعش دا هیا و هر دو آلی بشوی که هفدم هول ددن کو دورین رزگارکری کنترول بکن. چند گروپین سر به اپوزیسیون سوری و لباکوری سوری را گهاندن که اوی گروپه که کج شاصد چکدارن اپوزیسیون پیکتی آوا بکن جبور ازگار کرنا باجار حلب و پاراستناوی د داخویانیه که ده 8 گروپین سر به اپوزیسیون سوری و را گهاندن که اوی هزک لشکری جبو پاراستنا باجار حلب و گندوارن وی جهزن رژیم و چکدارن داعش آوا بکن د داخویانیه ده هاتیا کو او هز ویجه آلیه چند افسرین پسپور بریوه بچا و بریاروان سر بخوابه و ناوین گروپین هری نافدار ین کل سر آوا کرنا وی هزه امضا کرنا جبهة النصرة لواء فرسان الحق تفقرا حزم و سقور الشام بریارا آوا کرنا وی هزه پشتی کنترول کرنا هزن رژیم اسد دورا پیش سازی یا باجار حلبیتی سروک انجمن پاراستنا برجواندین ایرانی علی اکبر رفسنجانی را گهاند که داعش ریخستنا که هوف و تروریستا و گوتس دعا بکن بلا داعش جوی زیدتر اسلامی رزیل نکا. سروک ماری بری ایرانی و سروک انجمن پاراستنا برجواندیان هاشمی رفسنجانی بدنگی خواه لهم بروش عراقی و ایریشن داعش شکاند و بیکو ناوی تو ولاتکی بینزمان و گوتس هناك ولات ودولات لبشتا رخصتنا ترورستيا داعشينا وداعش رخصتنك راديكال وهوفانيا رفسنجاني آني زمان كو توتي كليا داعش بإسلامي راتونيا وراقهاند كو أو دعا بكن كو بلا داعش جوي زيدتر إسلامي رزيلتر نكا اجبر كو هروج لعراقي ولنزيكي باجارين بيروز ين وي ولاتي كارين هوفانا وكوم كجيان دكا هر چخاس ایران به فرمیر رد بکجی لکومارا اسلامیه ایرانی با آوائی کی اکتیو دکریز عراقی دا جه گرتیا و لگوری رای درین تهرانه به همو آوائی آلیکاری حکومت شیعه یا مالکی دکن.
روجا مونديالا جامعة جهانية بداويتي وخلكين رجعوي كردستان جي تبي روشا خراب ويا زحمت ناخوازن كو او مونديال بداوي ورا اجبركو او دبيجن بتماشا كرنا وان في مونديالي او قلك خمين خوا لبيردكن هنكي وان الدوري سياستي دكي كان بهفدورا بزان بن خلق باجاري قامشلو تشاوافي كيد نرخينا عن طريق نيمار دما کو جیان زحمت دباو پرزگریک د دومن مروف لدلیوین راحت و ساکان دگره حجکرین ورزش لروش آوای کردستان موندیال جامع جهانی ایسال دبینین در فتکا کو هنکی پرزگریکن خوا جبیر بکن و گوهرتنه بکن دروشا خویا درونی ده اما تنفيذر يجبونا ام هرتش جبير بكن ننسى مجبير كم سياسات ننسى السياسي ننسى الكهرباء ننسى المي يعني عم هرج بشغل اما 9 ساعه تدير بكن هرتش وبيدري يعني خوش ترجمال والجماعي بشكل جماعي يعني تنفيذر فيدري دوسي ما هافالي منا قولوا يعني بشكل جماعي يعني فيداي باركا انه ملتا دكيني هفدو على سبيل المثال عم بيجن فريقك وكا منتخبك وكا المانيا مروح هفالي هفدو جانا هفالي ما عرب هنا هفالي ما مسيحي هنا ام هفدورا سيرت كان دسي قول هفدو كان جول كتينا محمي كيف فهمت كذا باجارة دكيني هفدو تش كرد بي تش عرب بي تش مسيحي بي تش اجنبي بي يعني قلق خوش باركا انه خوش بينا انه مرو دكيني هفدو ورزش جهانا زاروکانه لی زاروکن سوریه دوان دماده بونه وکو یاری اکی دنا و آگر و شرک و لسوریه دقومه هبقى حشت بيت ما شجعين فريقا ألمانيا تكو زي الكردة ما أدخلنا دولتك كي كردي تبي دقنا فريقك كي كردي تبي استدب دقنا اسمع ضمبه واعتدب ليسم خدان سیرانگه هاجی دما موندیال در فتک باش دبینن جبو پیشکتنا کار کو سردانی نوازیده دبن و کاری وا باشتر دبه والله جبريا مونديالي بشكي شغل عاولنا ولا قلق باش بي بس وقتي مونديال ببي وشغل باش بي وماشي مسايرة زبوني فكر ومع أصحابي خوا كيم كرن جبر ملت جي فقيرة وملت ماشي وقت قلتي وري ونسخة في بيني وما شاعر شوار داني وما وقت قلتي محل فاقش كر ما خوش كر حجکر ورزشی لروجاوای کردستان به جوشی تماشای یاریان جامع جهانی دکن ددم اکیده گویاریان هری بخوین و دجوار لسر شورش سوری تینه کرن موندیال بردوامه شورش سوری جی بردوامه کیوی بسر بکوه هینه دیاره لید داویه ده تنه آلیک بسر دکوه جدیر که اسماعیل علی آرک تیوی نوچه مبداوی هاتن امی سر نوچال بیراو بینن شروع پفچوندن آفبرا چکدارن داعش و یپگی لباشوری کوبانی گرمتر دبا. سبینا و سروک نو یه هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه تیرا گهاندن. ولاتین باجار دیرکه پشتگیری خوش برا گهاندن دولتا کردی ددن خویا کرن. گروپن اپوزیسیون لباکوری سوریه هزکش بو پارسنا باجار حلبه آوا دکن. سندیکه ماموستین اپوزیسیون لباجار عنتابه ترکیه هادا مزراندن. جارکن و چجور هاتن پیشکش کرن دمجمر 6 بدما هولری هروج لبندی مبن هر آزاد.